pagi-pagi tamu jam 6 Jual masih pengalok, Pak. Biar yang mau coba. Ini sinarok. Mau dulu siapa Pak? Si Beng na udah. Ini mana? Mur, melapor orang perlu cuy, bayar mau dulu rongsokan. Bawa tama ada mana melabung ngoluan. Dong nggak perlu. Ini apa bisa tahu soal itu? Oh iya dong. Oh musuh ini tak masuk. Biar mau jadi tenir, dong bang Hamda. Saling udah. Bang masuk mana? Dek. Mau ke bapak? Nanti Roni dong aku nih sama Andi lagi nggak mau dulu, aku nggak perlu ya tamu nak. Iya. Sama Andi. Iya. Masuk dulu hijau bisa nih bana, kayak mau orang. Dah sekarang nerah. Mungkin aku bisnis mau nerah. Narong gua dapat murang sokan nabagat latari sasong naro ibana. Alu siada. Nggak leling pebianghon sampai kopi udah pun. Nah, saya dapat tang. Bah, kalau dulu dong. Lo bang. Hayan lo bang. Serana tok gua bang ro uja betah bang. Ada video saya dong. Suarong ulang sering bang mau bang. Soalnya nasi patu. Aja. Gue jo 7 majo, PS 7 majo. Ada dia. Boy bang, sih bang boy. Ala ada apa sudah cuma sudah. Satu majo PS 7 lagi. Masih jampi ya. Oh, mah bagi enggak. Jangan, aku kopi muna di dua bah. Ada banyak udah bah. Kau tiba. Ayo pulang bisnis pak tangki mida. Unang harohang. Oh, asal dapat mangkang sawotik, apalagi berasa kilo teh. Oh, nah udah. Jadi ya benernya ada. Sini tuh kamu lah. Kalau rokso kan saya ada butuh abang kerja di bah. Oh, soalnya aku bilang kamu na dua lah kamu tuh kan? Oh, ada nak. Lu di sini. Nah, aku nggak ke situ. Oh. Dia mau ngelak. Ya ujung-ujungan. Tak doang udah. Si pada doh jadi baju. Sama ni dah tok Kayak apa? Saru pada sudi. Baru sudah nama jalur. Makanan itu sedelo hubungan ojo biasa jumajo. Mau ibu itu, mau ibu sah. Masih pak tuh, wow, ya mas tuh. Sekali olahraga juga. Mai mau lalu, uang masuk mau lalu, oke saja doh. Wih, terang yang gue, pasti dong, mungkin suruh udah barang dong ini ano. Jadi boy do kan? Boy. Nah kini yang rencana kisah aduh yang kujual dong tapi bayar murahku. Nggak tahu boy. Kantor personal. Mau soal yang terangkat. Jam gitu na. Kamu nggak tahu abang jam Jam pengawal oke. Awal. Kamu tuh siap mau. Siap. Abang, aku pas jadi sampai bang langsung Tepak mai tak? apa? Oke, siap mau jawab deh. Oke. Ayo kita bang. Satu. Kita. Kira hudi ya kamu lah. Iya, satu mah. Itu nggak boleh dulu pilih, besok tuh kopi mulai ke sore. Panas tuh kopi bahan mama. Ayo ingat. Atau bulan udah lah, malah rongsokan kardus lumayan. Mau lah, tapi musik abang muson. Oh iya, mak. Musonya hati-hati di dalam pak. Oh. Hai Tuhan, rezeki anak ki. Dia cuma harus dibayar lagi. Agak hanan budak di tangkin no. Kenapa diam sih enggak? Dulu juga ambil. Oh, enggak bang. Sat. Aduh, HP bang. Aduh, HP. Ulah maaf mas bayar sok. Kita bulat itu. Abu tetap nata dah. Oh. Dah buat Sabtu aja dah. Oke, bang. Oh, kena banget nonton nih. Harus naik tinggal bija bu. Nonton dulu dah bang. Mana dah? Apa ya sudah yang nonton? Boleh mah baca, selesai. Oh, Nah, di sana tuh. mau tahu mau video. Ada yang ulang dah.
Kalau pisang-pisang om belum. Oh, asik, apa sih dia? Nah, nih. Yang gue host itu makerja segala sesuatu, tuh mentak dia bekom yang bang. Oh, ini dah lama. Kalau bihu pakai tai malas sih Ini si kahon ini aja. Pesak dulu, pesak dulu dik. Oh, Bang. Matadi coba tadi, pesak dulu. Sakit. Pesak dulu. Seperti istirahat, ang pahaw. Oke, Bang. Hold dulu. Sama teh. Bukan nama ngeluh nate. Ada sekali. Ayo dong. Oh, ang buhay, kretek ilang ko dulu ba? Jangan aja, Bang. Udah, Bang. Walang man eh. Oh, pinagtawag ko doon. Bugot. Berarti saya Hanon itu menggeram dia. Ha? Oh, mali tawa tayo, Jo. Apa aja teh? Ah, Anak sobat mah kita ulat na teh. anong pininaha, Jo? Dibuat mo na. Pero kung sinakong sobrang maniwang nakadilokod doon naman si Jago na sunari. Oo. Atong sinakong son manatuwa ba? Yung suwanok ko doon, atong nadungan sa bibig na 5 taong nga bibig. Panin. Pwede ng mga gaji ho. Abang harus mahubo, Bang. Ayo mo ko na bang karayo karayo. Mo ka ko ni daw Di pa din, jabo sa mga ni kan lumayan pag di ba? Mga gaji. No max. Naman tab sa sito ko. Nasa ano dik. Masut niya kan, homan niya majamon. Ina kodo robi yakikan so. Ini yakikin do to dik. Suruh abang karayo tuh. Ako na, ba ma se majita kan? Ay gua bang mau sono Ah. to si karayo po. Kaya datang ano kumaju. Wah, ano Tapi dulu ang iba, apa gusto ko ano ma. Pangawa pumulat kan kon dia. Ang wow. Kalau sono do karayo, dong karayo, dong nang manggora karayo ba. Jorong ay siya manganggur. Itu sementara ma jo, dana ang golong niya usong-usong diyan non. Ba matos may besi ka. Oh, Wala, ako pengkit doon niya ko majam masudi. man lah, kan sudah. Namal do mga lui aha. Kung mana pas. So, kan nga po si Jola Batang mungkin ito na muaw kan. Pag-ako yung yan. Puro macam masudi. Ay, buda, dua itaron. Nung jepi gitu, buda. Ay, tubig na po sa kasa. Tamo, uwi ko. Aking nga sang kasay na kanya. Itu batik lah, namanya. Ay, do. Baso. Sa pitaw sa bugay. Mula kita. Tanya abang apa? Aku karayo. Gas sih. Aku. Ya, weh. Dari sa ako nang dupa. Ah, bago. Iga, ya, Bang. Ay, sasalok mo na, ma. Mana bang? Ay, sarong lo man. Naman to singgaman nun si panganan no. Tapola bang. Tapos ano eh. Aso pakiom mo. Naman to singgan dah. Pasingan ano to dah. Itu bang. Wala na masali, Feb. Mana urus dia? Ini bang. Tak, mana tu lagi? Mana bang? Hah?
Mantawon. Bang, di rumah sebentar. Oke. Wah, Jadi belum mulak kamu HP. Ada telepon. Siapa Pak Jawa? Ah, nama sana. Lah, karo bapak. Masih tangan solo kenal wah, putus sama naking dia cuma. Baik, Pak. Sabar dulu ya. Mengulu bapak udah bapak. Kasih nasimu. Kau dulu bapak, kau dulu. Kan naking lihat abang si Oh iya, oke puji Tuhan Tuhan yang berkata, Tuhan, dia nak rezeki anak kita. Seperti rumah dari anak kita. tolong bersot. Oh, udah bapak, udah bapak ngadu aja bapak, udah bapak. Halo. Halo Le, Horas. Horas. Anak kena deh. Udah menunggu kabar dole. Sehat, boy sih. Sehat dole, dong sih si bol le. Bolon, lagi jamu na. Nakatay mo? Pete dah. Oke le. Belum. Oh, Bang. Kung nadong siya, tadi pa si Lopag Jawa. Kung na siya taon na to. Sa Lopag Jawa? Halo, Le. Halo le. Itu benda mana lo, Pak? Biasa malah Ayang, Le. Naman ukun aktivitas nila, doa ka rin nila sa nari sinon. Sony, Le. Pengangguran ini sekarang hilang. Ya, itu. Naning manawarok ka rin rato lai. Anong karya yun, Le? Adong isol le, sa lolo malay ro to son. Oh, Pasti hol lai ma. bahaya na to, Le. Oh, hospital nga dong. Halo. Halo, Le. Le. Mas, dan Bang. Pete ba? Siya niya.